Wasya wa Muimi. Mwendo museisya ukamba ni kwenda leu na ile mbetite ukamba ikakwata leu akwenia ketha tukalika mundani na kuima mumea ulo tunenga leu kila muthenya na ni mumea wa mbemba muthenya ni wa umuthi thini wa kilungu kicha kuchendete cha Wasya wa Muimi va Mutongo TV ngwatani ya mukamba tubano beta wakaani ni kauntini ya Masaku na tuwetha tuima mumea wa mbemba kukwatena na itu kuma mwambio mbaka muthi wa kilungu na yosa kalamu na kathangu uandike nundu no soma sindu kalibu na ndi mwenda museisya kalibu bakane nikenda umuthi tuima mbemba ile tutethesya kwetha wisitha ni twetha tuna leu witu wa musi kila muthenya kalibu nikenda ndi tuime kindu ki watindata tatinda na sa uimi wa mbemba Mbemba yani iti la sema wa mbuane Mbemba ai mundu sisi tendela tende bwitina wesethia mbwe wene wandu mona Mbemba si vandu lakini ni papike vandu wesethia you no to say the Mbemba ona kutembua so you mi wa Mbemba wa mbisi ndi mi wako wa Mbemba na nzisye serious lona serious note na mbie na mawe yani 20,000 that is the year 2000 yeah ni wena umie yani na no kaina na engage Uimi wa serious Uimi serious but jokes bate ngwe nondo indwa butwa yani alaba na mambesa ne tiko butwa tiko retire wa retire alaba na mambesa mbesa so no nginya umande how you are going undu ku feed family yaku na possibly ikunenge extra cash for your omundu alama gwenge make mundu na wese apa mundani nibo wona unibo utono otetheke nundu ninethiwe na evinda ya kwithi wa town ila na in employment so na retire as well na ilo retire na ngisi kwa musi na ilo live a retired life because like will I na ya employment taking orders from your boss yani kusamia hukuma kwa boss yako lakini now I even retire from orders see ndo iko samia hukuma kwa mundu kwa uno gako you munda niwe weosa orders yako okay na ni ukulia hii indi nisa uwesethia andu ingela andike la mewuyani ni mekwema muno ni kusingati ya munda ni kwesethia mundu no aime okindu netha ni sikuma witha thino iva witha kwandikwa kwitha kuna commitment mbi kwesethia mundu ndasa kuimakana thina ni undu tuosie employment undu wosie employment amwe mosie employment yani white collar job wesaithia mo mayenda setup ya mundani mendela ya ilobi sawa mendela ya ilobi nundu ma challenges makwo weside ya mendala iwila ya ilobi ya kwikala tani kwikala live ya sasio ndi ya tuna suti na tai ya na nundu na mbesa ndatho wa weza na mbesa sia kumunenga ku afford leu kwa akiona baiaja bakwitha nayo attached to rural area na ni vinda yo jana that is how it is with the young people na momenda kwikala maisha ya town that is why uona twina youth we nini but as of now we want to bring the youth on board yani twenda umia youth town tumawundisye kuima pepata nundu mwishowe ukenuka ukaritaya ndia sya kuvutu yani ila we retire ukathipa na ndwamanya ku manage Mbemba ndwamanya kuima ona ndwisi banda wa ata so bata ba youth kuka na kumanya at least ila me live ila tiola melosa nange na mayethi wana concern muundani nundu their future yiko muundani the future ni muundani the future is when you grow old that is your future you can no longer
the employment cannot sustain you without mwandiki nondo wakua weandikwa nu sawa na wakua bala bakumwisho bakuka ni mushi baloke kala na family yako sawa na twase ndu sikuima unatumia hired labor tine ngiti mwandiki ate mundu andikite ko mundu mwandikite ndu isikila utwa yiya shabushi sawa ko ube bata na ni ukulia kwa hawoni wako nundu naone kalanga ona ana youth nimekwesa kwetekela kulika mundani ana youth makali ka mundani ila memanya na ila farming ye transformiwa kuma kula kwetela mbua to ya irrigation sawa because in irrigation youth mostly men are quick money sawa that is why you find them in town. They need quick money so maingo umezi you for sure my women, so that is why you don't find them in the farms nundu mundani be kwetela that is nase about transforming Uimi kuma kwetela mbua to irrigation because once you irrigate tambemba yutaidi within let's say 60 days depending on variety ila wabanda you will have money you sell a green maize and one green maize is going for between 20 and 30 shilingi 10 ndio mbao kupika miongo tatu yes mbembe emwe lakini mundu amwe kande kwenda kwetela ila soko ite flooded that is if you have I was talking of transforming farming sawa transform kuma kwetela Uimi wa mbua irrigation so ila wa irrigate you will have money sawa na ila ko irrigate Mbemba there are other things sawa unaweza weka no wiki mboka mboka ta malenge ndo mene malenge na nyunyisia malenge they are very nutritious nyunyisia malenge they are safe sawa they don't have any chemical depending on uhimyolo kwema so nenda youth eko kaneka mana right now farming is being transformed tila ya atene ya kwatela na tuwa transformation pe ando ngime kwete kipela cho sumbe na pe umo kwasia enda green economy we say there ni wabendwa uchumi kwa kwesela mundani ando ni maima agriculture ni abendwa uchumi kwa woni waku wa Uimi no la wekalete o ukagain knowledge Uimi agriculture no ebendwa economy okay say there ne kanesa nondwe twase for example ni na kigu ndina kigu available water whichever form either dam pan dam ama dam liners ama storage by tank ni able kwema throughout sawa so ilangu ima throughout those people in the town depend on those people from the rural their food comes from the rural sawa if it comes from the rural and I'm in the rural and I'm ni ngwema throughout tinyi kuma supply leu na mama hiyo nenga mbesa ma nenga mbesa ndi na kwa ndithia na yambatisia kiukwati sawa na ila tu kuima maybe if for example tuima leu organic no utone ona kwa export kwa tupa thukanise musese leu organic niva na inorganic leu organic ni leu uimitwe purely without chemicals utotumia chemical nemwe uitumia ethani bu utumia bu kwa mundani to yayu usu sawa usu ni organic no utwabika kwa ndawa ni titumia ithia twiko ni twetha cia mbuku na urine ya mbuku ni tumika hata chemical sawa na at the same time fertilizer foliar sawa so ni wa organic yes you don't use any chemical yes kubandani kwikata ona etha ni amiwo msioka utumia mutiweta wa twabika kwa mauno twelesia mawel na ni ukuli ati Uimi usu ni utoneka ukesethia ni organic pure ingwa
Ni utoneka nundu. If you have water, you have the leftovers kuma kila we bandite tiwo ti twasye mabya ti mabya la Mbemba wa betanga wina kalombe ke ba ya nutwa ya amabya kalombe kalombe kuni keoya kaya ni keo kunenga bo wetunga ingi mundani sawa apart from kalombe kunenga ini kam kwa maja whatever kawa kalombe ke unenga bo na kaunenga bo witwa mundani uye ndo bandela Mbemba yaku na bo kuma mundani I mean kuma ngombeni sawa Mbemba yaku yeye anayenzeo we kwata save food food free from chemicals sawa and which is nutritious so from there your family will be eating save food leo tena udhumwene wo leo tena madhara mwene lama kosi yawa ni chemicals ila that is like either we tumia fertilizer umeo sindu ya mindo ya fertilizers that fertilizer goes up to Mbemba na yali ke Mbemba ndo umea those residues they'll affect you nicho kitumi ukugwa matuko akwe mawo umate umanyikana sawa yakwe mawo umate umanyikana maumete ba no ndo akoya liu ani safe having been polluted by the use of chemicals nikulia ati otobu nikulia mawo maliwala twisa sukuma ibisikirwe sie ni kakuna folia kakuna insecticide isi ndo mudembo su sino no tu yani kwethia itona kutu affect mini ito they are not safe because they are chemically bred yani ietwe na chemicals sawa ietwe na chemicals sawa na chemicals sisi ni find their way into our bodies sawa so either chemicals sisi kalika mwene wako then mwene wako nonginyo affect you no these are chemicals and the continuous use of chemicals lazima iwe na madhara katika mwili yetu yani mene jitu sawa chemicals imune sumu for example wanywa sumu ikata wekagwa ndukusa only that chemicals isi elika mwene kwitu slowly mbola the one watu yengali weke ndio wa slow panja no ume Nairobi ukabika kani wina slow panja lakini minute ila wabika kani unaona flat tire sawa that is what actually nicho kiapeniana mejitu twende na kufeed mejitu chemicals na yende na kutu affect those chemicals are affecting us slowly by ona Mbemba similar na fertilizer yes Mbemba anything kireisi itwe kana kimitwe na chemicals dhiwani chaoya lazima kitafanya nini kitaku affect ona kedha winenga nguku isu finally end up mesani kwa mundu tiwo na ni chemicals sawa chemicals isu waya na mesu ya nguku they'll affect you because sibo yes nani ukule Mbemba yesausia hata omwana munene Mbemba nene itena fertilizer wandukani fertilizer tiwo utuma Mbemba nikata esya Mbemba nini ona ubandite na bu waku nesya ona ile ona itatu po po wa ng'ombe wa tuwita composite ikamba niyo ikamba ila wa kuinda sawa nesya ile na itatu on condition uminenge enough we sitwa nangani winenga Mbemba ndiye mwe yabo now no expect suppose ume sustain it cannot nenge Mbemba bo enough na ne kusia sawa munda waku kalie nesa we say they are no retain kiwu yani kui run off yani kwa uwa ndo ilie kodea sawa we kalia ndi nesa na weke abo nesa Mbemba suye yabo su kiwu kila kekua kebo sawa na nekwea mwana usu wake mwana siana isu siayo ti Mbemba ile siaite to maturity sawa kila we fail because tuikia twinenga Mbemba wo munini nundu bo ndwepo okay sawa unaelewa na you
uyenda nundu uyendesia muno uyongela bu nundu wewa bu wikirata lakini busu wete ni company kile kwenda kwaku is the profit tiwe utetheke yes okay nondo ni watu elese ni watu nenga ujuzi mwingi wayo lwa Uimi generally maundu mabu organic twamba thithi mone baini twasiwa ino tulika Mbemba neyo nikenda ende tumane undu yemawa na ni mubya muno ni watu kia foundation so wese the yumwe one wa manaka na Uimi we bata ana youth ni mali tulika Uimine na kana future ni tono bendo kwesela Uimine ko tena foundation yesu no twamba thithi mone twasioka you Mbemba tukatumilile ndene wa foundation yesu tumi member katwesome twandukana ni muvya muno ndo akwenda na nene tuba Mutongo TV safi aya mwenda museise ne kilungu cha Wasya wa Muimi vane Mutongo TV ngwatani ya mukamba ni thitu tongoite kutane thya kusomethia na kumanithia nita wa Steven Mwema ni bandu beta wakane ni county ya Masaku twende na kuema Mbemba twambo thiba ini twasiokethia ne tukwetha inde twema Mbembe no ito baka tumetwa ndukani twethia Wasya wa Muimi.